Ya masuk. Assalamualaikum. I, Shri Stephenson Lincoln, having been nominated as candidate to fill a seat in the 7th London ST Legislative Assembly constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will protect the sovereignty and integrity of India. Talk election ke dem nhiều qua cái thông the New York. Bệnh bại thì có sạp bệnh chứ. Uru to open yang hatu pa mo ma lakmen rumui manu Congress of President yang gawin janji Congress hadin last mo lagi trik kado EU ga Congress lau UDP combine party saya dah dah. Dari ni man you confident ni ni atli party jogi komplet kam. But mo komplet kaman gua man kom pun hun you pet ba. Jadi dah peman yang ngau yin jele but dari terlilang di MDC XMLA what you have po kan konsensus yang you roi. You dia em ke luti you po ke thau. Kini kita ke GOP ke jingdona dan ni GOP angnut yo le apa ke konsensus. Jumlah kaman kata po konsensus bon ni. Mo na pet luti sengkin dah prepare lut. Na pet education na mo lehir. Literacy rate dong amrem la lehir orang pi. Ha? Item 5 pi sport la. Yo dang duna. Mo tourism ko em kam ha. Hagani ke dong chnak yong ni. Mo ko miao brai. Em kam pungku tourism. Yo man ga wini gilat we kam exam. Sibon health sector la em kam mo. Sibon on pi jing em kam po konsensus dang bon yo jing dua le yo pungku ni konsensus miao ni. Akan